Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar to sil munsangi Governor Dr. Hari Babu Kambam pati an hun pui Christmas lo thleng tura Aizawl Bishop Most Reverend Stephen Rotluanga chu achenna Bishop House Aizawl atlo in do sakna ahlan Chief Minister Pulal do man hun pui lo thleng tur hupur lwa chung kwa te thleng pha ka sarkar le tlom ngai polte an kun hnia matul ati Mizo te hun pui ber Christmas chu kar khatvel lekin adang to a Aizawl khopuya chakla thanem tak pung khomin khopui po ato chho hle to Hun pui lo thleng tur Christmas le kum thar pawalin Governor Dr. Hari Babu Kambam pati chuan nimin tlai khan Aizawl Bishop Most Reverend Stephen Rotluanga chu chenna Bishop House Ramthar veng Aizawl atlo in do sakna ahlan Dr. Hari Babu Kambam pati chuan zirna le wantlang rongbol konga Catholic Koshan te malak na te fak omati thu soin zirna le risel na te hi mason na konga poimo takani ti a mi puita na an rongbol na te chomnung zel turin asomani he huna hian Bishop Mo Stephen Rotluanga chuan Mizorama an malak na te tar langin governorin an chen na hmun ngeya rontlo adu sakna ahlana wangin lom thu asoibok Most Reverend Stephen Rotluanga hi Catholic Koshan Aizawl Diocese Bishop pani na le Mizo zinga hetiang din hmun thleng thei om chhun ani a February ni sang ni pani khan Bishop atan nim nge ani Home Minister Puke Sap dangan Mizoram Police Sports Meet voisom ni pani na kharna hunimin khan manpuya he sport meet hi tun thlani thum khan ni chanani a kharna in khomi 1st Battalion MAP ground amvenga nei ani he sport meet a hian contingent som pania intenin infami sangchuang in sport discipline sompariata anin ela PHQ an championa Central Range chu pani na ni in red group chu pathumna anni Home Minister hian thu soin Mizoram Police chuan ramle nam mel marui theithil warzel turdan atan tha thla lawa ma alak zel thu soin kumina November thla thlenga rui hlole dan phallo thil che shang mandan din muntar langin ramle mi pui himjok na atana an tho chat chunga lom thu asoya Minister chuan police te tan fitness apoimo zia soin tun hnaya Mizoram Police ten state chung le pon India rampon thlenga sports discipline shanga hlotlin na anchang thei chu fak om atia taksa in soizoi na lama in twai tharna le police ten taksa risel an nei theina turatan August ninga atang khan 45 minutes for all rank of Mizoram Police ti chan aloni to a Mizoram Police te tana te taksa fitness sa le discipline von konga po ma anson zel abe sei thu asoyene Minister chuan DPNAR in Mizoram na sarkar na thokte na tho chatle chatlo enna periodical review nei dan tur in kai shraina office memorandum alo chhuat to chungchang soin police depo fitness program in akai tho zolo khopa na thok theilo anom chuan an hun ma a choltir premature retirement thleng po in ma kan la zelang atia halpale halmoi khapna khautaka ken ko ni tur thu soibokin abik takin sarkar na thokte chu he tu pe khi bo chelo turin acha bok ani Tunkar thole ni changa chan Mizoram Secondary School Games voisom lile pakhatna scholarship ane chu vo in khan scholarship Sports Stadium Akarani a Assembly Deputy Speaker Pulal Fam Kiman he huni aman pui Mizoram Secondary School Games a hian pum puya pakhatna chu Aizawl district ni in anni hian gold medal som panga silver medal parukle bronze medal som pathum avain medal som thumle pali andonga panhina lungle district chuan gold medal pariat silver medal pariat le bronze medal pali avain medal som ni andonga pathum na mami district chuan gold medal panga silver medal pathum le bronze medal pathum avain medal som le pakhat dongin athleng tu scholarship district chuan gold medal pathum silver medal parukle bronze medal paruk avain medal som panga andongani kumina Secondary School Games a hian district shang som pakhat atangin district ayo zirlai infiami zakwa somnga antela hengzinga zanga somkwa pali chumi pani in zathum somnga parok chu meichhia ani a zirtir tu somkwa pariat te chuan zirlai te infiami te hi puibomin infiam na item som pathuma inti siak na annei ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga pwanani a AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le newsonair.gov.in te Chanchinthar hi ngai thlak le chhiar the da ani voin chanu dar ni le chanwia Chanchinthar hi pwan le ani ang Chief Minister Pulal Duoman hun pui lo thleng tur hu phur hlwa chung kwa tam takanom thina chung mi te thleng phak sarkar le tlomai pol te an kun hnia matul ni ati nimena ser chief DC office buat sai
Christmas le kum thar luan chwa program aman puina he thui soin chief minister chuan nundani na zirlo awang te hrise lo le vandoin awanga rabit lew hun pui lo thleng tur hupur hlwa hlwa chung kwa tam takanom thina ni ti a khotlang shwai tu kaushan le tlom ngai pol te hne na mer the tan pui tur chawna siamin mani veng le khwa a ngai sakna dong ngai lo anomani chuan lali swa zirtir na anbo chhiani ati serchip town area a village council sompali tangin mi panga theubel khomin somsari in Christmas thil pe ki andonga thianzola tangin mi somthum neilo khwa mi somle buang pui khwa mi som pakhaten thil pe ki andonga zoar urban deprived children home le unity orphanage home te hena sum fai hlan ani bok Mizo te hun pui ber Christmas chukar khatvel lekin adang to a Aizawl khopuya chakla chanim takpung khomin khopui po ato chawhle to ni Trade and Commerce Department noya New Market and to marketing inspector puwanel soma chuan kumdang ain mipui an pung khom chaklawa an chat line tun card ni lai ni atangin mipui an tam hle ti Akashwani correspondent ashil he ta ko ta chom cha samlo Sahil samhile pali Aizawl bazaar Wider New Market ahian tur ahian Commerce and Industry Department noya New Market staff te chu hun pui bazaar pathan tur he kan pe pakhat to ahian bazaar hi pui anlaron tamdiu lo na a thole ni lai thotan kan ti ninga ni le inrin ya te ro suan an thathem to khop maya pui hi anin sangmarin tun kuma hian bazar mi pui hi an tam minol pui po hian an ringa maro su tu na hi chuan bese yang em alam ri lova maro su an tam hi minol pui chuan an ringa tini po hian kan ring ve boka su ti turatan chuan to fal fain kan ri po se ani Aizawl bazara thomhna zwar pulal nun tluanga chuan nikum ain kumina mi pui an tam harsheta sha thua soi ve bokka bongko na tanga Aizawl bazar lun lai dor pui huam chung thlenga asum dong pui shang shanga zo in sum awang nia an sha thu asoya inshal po a har dewa an sha thu asoi ne heti lai hian Mizoram sarkar in no vehicle zone asiam chu mi pui tele sum dong te tan thil thatakani ti asha thu kan correspondent ashil bok Tra ka ti khop kha nu naute ta na lela ma chon bazar theina chan thalutuk ani beya khatiang ang khabuat sai lo se nu naw hemi bazar pui ringota jukin chia tur chon angai naum lo kati sum dong te tan po kha thla khop mai infral na mun tha seed nei thalo tan po mun tha takani thlat Aizawl khopui chunga veng shang shang po an chei chhaumek ka bazar huam chunga dor shang shang le ko thler te chei ani Mizoram sarkar chuan kumdang ang bokin kumina hian mi puite him taka Christmas le kum tharwak vet an bazar theinan December ni somni pathum ni somni pali le ni somthum le pakhat cho madar som le chunudar li in car chu no vehicle zone kalpui le tur in arel ani All Mizoram Village Council Association AMVCA in Village Council Tampo toy chung changa High Court sarkar an khin na chu kumthara High Court hon ani vele ngai to ani ang AMVCA President Pukelal ngai zwalan Akashwani correspondent Shil Danin Guwahati High Court Aizawl bench tun thlani ruka sarkar khin tur an thelu chu sarkar atanga visit tampo toina order masazok thlama sani somni ati chwa khin tur ani a sarkar in order dang atuk thlamasani somni pakhata ti chhoin order masa alwala na wangin khinthe nilawa order masa khin tur chu nuk dokin order nu nungzo khin tur chu thelu le ngalani a rang taka ngai to andil na chungin court chuan kumthara High Court hon hun January ni som pathumi mohni som palia emo ngai to tura ati thluk thu Akashwani ashilani AMVCA president chuan tha thlalawin High Court case an kalpui chu in lungral takina top thleng beitumin ma an lak chhun zom zel ti asoyani Mizoram sarkar in visit Trumpo to in order November ni somni sang ni somni le palia chua chu November ni somni le pakhat sang ni le somni le palia order dang a alwalan tu tura chwale wangin kan case kha withdraw ni amaro chu nimin December ni somle pahni sang ni le somni le palia khan siam tha in High Court a case kan thelu non le a tunami case kalmek hi kumthar January ni som pathumemo ni som paliamo High Court hona hian ngai turin tuna hian tifel anile ngala tuna hian all Mizoram VC chuan thathalovin High Court a case kan file hi lungrual takin trangrual takin
beitumin tuna hian ma kan la chunjom zelani Village Council tam kal lai ti to pani thu hi local administration department chuan thu swa siamin tun thlani somni pakhat khan na kom February ni som pakwa atop don thon lo puang to a sarkar in financial year tharlo om tora in thlan hau tak tak pali om tor ti jang khai na tur le sum ren cheman do wangin Village Council tam kal lai chu tharukin pot toy ti LED minister pusilal soiwunga chuan lo soi to ani Prime Minister Narendra Modi chuan mahagum 2025 chu mahaya ga inpum khatna le intlukhlana ani anga chu chuan India ram pum akai shwai nga khovel ram shang ten chu chuan soi hawang ati he thu hi mahagum 2024 hon ani nuwa paraya ga sagam area avantlang in khoma soi ni amahagum 2025 hi January ni som pathuma chan tur ni in na kum February ni som ni le paruk thlengkal puitum ani pumodi chuan chengvei bel chezanga zanga vel senga maso na project kalpui a hengzinga hian rel le kongpui siam project shang potelin hei hi paraya project nen akal ko vek don ani महाकुंभ हजारों वर्ष पहले से चली आ रही हमारे देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा का पुण्य और जीवंत प्रतीक है एक ऐसा आयोजन जहां हर बार धर्म ज्ञान भक्ति और कला का दिव्य समागम होता है Chanchinthar Puanti top mai netlang pui Governor Dr. Hari Babu Kambam Pati an hun pui Christmas lo thleng tora Aizawl Bishop Most Reverend Stephen Rotloanga chu achena Bishop House Aizawl atlo in do sakna a hlan Chief Minister Pulal do man hun pui lo thleng tur hupur hlwa hlwa chungkwa te thleng pha ka sarkar le tlom ngai polte an kun niama tul ati Mizo te hun pui ber Christmas chukar khatlekin adang to a Aizawl khopuya chakla thanem tak pung khomin khopui po to chho hle to ani chuti zong chu Chanchinthar kan puan the chu ani